FIFA World Cup sang ni somni paruk World Cup omto zong zonga ramin el an tamberna ram somli pariat in elna amor bok ani taka chuan khai in elna kha a khaikhawmna bua sain tunchuma hian kan soidona niya asian ho hian kan thleng sangem enge kan din mun ti te che thale che chiate ba ka be se phaklo angte po kan soidona chung ba ka chuan ram sang sangin sum an hlo chu azate po kan soite langa FIFA World Cup khleng tur hian sum sentam angai vem ni ti te po kan soi kai te lang tunchuma kan thil soi tur hi chu a informative zualdon FIFA World Cup sang hi somni parukhi World Cup voi somni pathumna ania USA Canada le Mexico in anin thlen trom ti kan soi thin kha hein elna hi Canada a khelmual pahnia khelin Mexico a khelmual pathuma an khel boka USA a khelmual som pakhata an khel bokani avain khelmual som paruk an manga ram somli pariatin match an khel zong bel khom hi avain match za paruk loi atling boka chu heng khelmual som paruka hian khel zo vekin USA bi ka hian match somsari pariat an khela Mexico le Canada a hian match som pathum ve an khel bokani kumin World Cup a hian Asia atangin ram pakua antela Europe atangin ram som paruk antel boka Africa atangin ram som antel bok heng ba ka hian South America khomol puya atangin ram paruk antela North America lam konkaka fatangin ram paruk vek antel boka Oceania OFC atangin ram pakhat antel bok ti chuan an vain ram somli pariat anin ela heng ram somli pariat in elte hi grupa omtur anchin fel khan in elna thleng tu ram pathum le FIFA rankinga asang zual pakwa te kha pot wana anom khoma pot wan kha pot sang berte po ati theyanga semifinal lut ram pali te kha hemi pot ami te vek hi an ni ti po hriat a tha ome pot wan atang hian quarter final lut ram panga Spain Argentina France England le Belgium ten oma pot chu atangin quarter final lut ram pani Morocco le Switzerland omin pot thi atangin quarter final lut ram pakhat Norway anom boka hemi hi kan soi kai chan chu FIFA World Cup ate in elna sang hian pot sang an then thin hi omzenei thui takania chu atifia tu ani wangani pot pakhata omram te hi group pakhata anom ho theilawa chu wang chuan knockout round na chau pot wana om ram tha te hi anin ma chon theya chu tiang ani awang chuan in elna tran tir lam a hot lo dewa arei tiala a hot tial lo thei lo thung chu tiang ani thei chan chu heta pot an then dan hian a hrila pot sang omzenei taka an then hian in elna taka abo ruak san le san lo thui tak akeng tel tlatani chu kan hriat chian thar theinan kan soitel ram duwa kan han peng talokani kumin World Cup hian danglam deuna aneya chu opening ceremony ringot po voithum ngot mun san thewa an nei kha khatiang kha World Cup a ala thleng ngai lawa avoi khat thlen na ani ti chuan group round na khan group sang som pahnia anin thena FIFA World Cup chanchina group om atamber tum ni in heng group som pahnia tang hian group pariat atangin ram pathum zelin run of 32 an luta group palia tangin ram pahni zelin run of 32 an lut boka Heti zong hian soikai talokila OFC atanga tel ram pakhat chau omin New Zealand an niya an ni hian group stage an paltlang lo group round na an chakmi lawa voi khat draw nei shamin point khat chau an hlo chuak ti chuan OFC lam hi chu group round na an ral dera ram paruk tho tu konkaka fatangin run of 32 lut ram pathuman oma chungte chu in elna thleng tu te kha an ni konkaka lam hian ming chiat Zualna an neya chu an Iowa tel ram paruk zinga pathum Curaçao Heti le Panama te hi group round na table monga omte vek niin Heti le Panama hi an klom 5 veka Curaçao hian voi khat draw an nei ve ram boka point khat chau an hlo chuak konkakaf tan chuan an football level ala sang tok tak lo ti chiang tu ani ve tlat maya an tan Mualphona atling chuti rual chuan ram pathum knockout round lu te hian run of 32 an paltlang 5 veka amai ro chu run of 16 na an tla 5 vek thunga in elna thleng tu konkaka fatang hian ram tel paruk zinga quarter final lut pakhat ma an omlo CONMEBOL South America lam hian ram paruk vek an thowa chung zinga ram panga chuan group stage paltlangin group stage paltlang lo om chun hi Uruguay chawan ni South American ram paruk tel zinga hian ram panga in run of 32 an lu nuwa ram pali in run of 16 an lut leya quarter final lut ram pakhat chau om ta thungin chu Argentina final thlenga in pet kai kha an ni CONMEBOL atang hi chuan Argentina ti lo quarter final lut phak anom lova Argentina kha lo tlama deuh phei se chuan
South America lam hi an Mualpho viawang Brazil temeu omna khomol puya tang hian besei asang thina chu besei na chu kum ina hian an phak talawa Argentina hian soisial na tam takara final an lut ta hlawa hei hian South America ming chhelu tuk tur besei an phak lo na lam riring lu tuk tur hi a u bet then tamai chawani ram pakwa telna Asia atang hian knockout round lut hi ram pahnih chawan oma Australia le Japan an ni ram pakwa atanga pasari z group stage paltlang lavin an tla a Asia Mualpho knockout round lut om chun Australia le Japan la round masaber run of 32 an tlanga le zela Asia atanga tel ram pakwa hian an vain run of 16 empo an thleng zo lavani hei hi chu Asian football tan chuan aza thlaka Asian football quality asang zela an za pui om talo hle kan ti thin kara an result chheletu khi in enlet vongvong na thamani Asia kan soi chuan Australia Japan le South Korea te hi tundin hmuna chuan NBig zinga langsar zual an nia an zinga South Korea phei hi chuan group stage an paltlang lo Asian football a in enfia angaye World Cup le chuan a aya sang jok beisei angai Africa khomol puya tangin ramsom an tela chung zinga chuan ram pakwa loin knockout round anin langkaya African football tan chuan hriat nuam lutuk tur thil ani Tunisia chawin run of 32 anin pet kai zo lova Kumin World Cup African ram te hi an che chhelo hle semi-final lut zo om lo ma sela an vai deuh thowa group stage an paltlang awang hian an tan chuan hlotlina sang tak ati lo thei lova chuti rual chuan ram pakwa run of 32 lut zinga ram pahnih chawin run of 16 anin pet kaya ram pakwa zinga pasari run of 32 an tlata hloka an phai takok ti chuan run of 16 a Egypt la lein quarter final lut ram pakhat Morocco chaw an neita a Morocco hi African ram kum ina thleng sang ber niin African ram quarter final thleng om chun an ni ti chuan Europe ram te soivele ta ila Europe atangin ram som paruk loi antela chungzinga chuan ram som pathum te mewin knockout round anin pet kai ram pathum Czech Republic Scotland le Turkey te chaw group stage paltlang lawan niya Europe ram nge ti angai le thin ram som paruk an tho atanga ram som pathum zetin run of 32 anin pet kai hi result tha atlinga chumi pia lama chuan run of 16 lut ram pasari omin chubaka chuan quarter final lut ram paruk an nei tel chewa quarter final a ram paria chaw andam to chung khan European ram paruk ngot an la tho pui takan ni semi final ram pali chaw dam to na khan ram pathum kha Europe ram ani le zela ma se final a ero Europe ram ve kan hmutalawa champion team ero Europe ram Spain an ni Kumin World Cup hian European ho an che tha a Europa World Cup trophy an hon ta po hi an phu hlia Spain in an phu zia hi chu thu ran khomol pui ang topa an performance en hian Europe hian World Cup no moi hon an phu bera anni aya che tha Kumin World Cup hian an om lavani Kumin World Cup ram somli pariat in LG nga hian Heti Tunisia Iraq le Jordan te Uzbekistan le Panama te po heng ho hi match an khel zonga tlom 5 vek om chun an niya debut tournament khel World Cup anin lan voi khatna tong annia hian Cabo Verde hian thleng sang berin run of 32 an thlenga Cabo Verde tan hi chuan champion team tluka lomna tham atlingani Kumin World Cup hian gol khung tam ber hi Kylian Mbappe ni in gol som akhunga top scorer choimoina golden boot adongani kha Mbappe hian all time top scorer record asiam tel boka World Cup voithum a khela tangin sangni som pariat sangni somni pahni le Kumin sangni somni parukate a khela tang hian match somni pahnia gol somni pahni akhunga World Cup ani aya gol khung tam anom lo anram champion pui lo ma sela Mbappe hian Ropui takin World Cup hun amanga hein elna hian top scorer voi ni thei om chun chumi awanga FIFA World Cup golden boot voi ni dong thei om chun record asiam tel bok Best player golden ball dong tu chu Spain champion pui tu Rodri ania Rodri hi defensive midfielder ani awangin attacking player a tho hlok lem lova ma se attacker ten an attack na theina tura ngai thataka siam tu attacker ten an attack mia theina tura game thunun tu ania ani ina game athunun na atangin tlarma player ten goal bonarem chang an nei tampha thin Rodri poimozia hi soife thama oma kan soivek seng ri lo defensive midfielder ani awangin goal tho chwalama base san turchi ani lova chu atakin kan mubok Kumin World Cup hian goal khung mi alawa assist anei mi alo boka goal contribution nei mi alovin atluan thak chumi awang chuan a khel thalo ti in soithei ani mi alo thunga
Spain game nget lutuka an lungphum poimo ber ati ngam gol khung lovin assist po nei lo ma sela outfield player zinga goal contribution nei mi lova FIFA World Cup a golden ball dong ma saberani goalkeeper nen telvek chuan kumsang ni pahni khan German goalkeeper Ropui Oliver Khan golden ball adonga ani khan goal contribution anei lo FIFA World Cup history a goal contribution nei mi lova best player ni thei golden ball dong thei hi Oliver Khan le Rodri te chau hian nia anni hi an special zia amuthiama piangin an chiang Rodri po hi in khel kalmang chachianga piangin an faka game kalmang chik lawa piangin aphu chi lawa an ngai tlang pui best young player choimoina hi Pau Kubarsi Spain center back kumsom pokomi in adonga Lamin Yamal ain ani hian Spain tan atho hlok zok tlatani Yamal nen an buk arit dun viauna a Yamal hi chon opposition kentel goal contribution lama ati thatok lo dewa khel chelo ma sela ahmor bok na lama tlak cham anei chu abuk tiri tok lo tu langsar ania Kubarsi ero Spain tan match tin a khel tha vek maya afima lano pang hle ma sela puitling taka khelin social theina tur poizongin akhosa lo reng langsar vu chi lawa kumin World Cup a consistent berpol ania Spain tlar nung aphui theina tura athil ti te kha pui takani defenderina ati turangte amuna thatakin atia Belgium an ne tuma Spain chakna goal Merino khung theina tura athil ti te kha hriat tel phei chuan offensive work lama ati langsar team tan atangkai le zela heng zong ngai tua hi chuan Kubarsi hian he choimoina hi aphu hlia Golden Glove dong tu Spanish bok ni in an goalkeeper Unai Simon ania match riata voisari golveng himin goal khat chawa chua safe ero anei tam lova ama aya safe nei tam hi goalkeeper somni chuangan om Unai Simon hian match riata tang hian safe voisom pali chawaneya Spain machon team ten goal shot an nei tlem thin boka safe nei tam ngaina aum lo ve bok ti hretel ta ila safe lo lam zongin gameplay ya penalty area chunga achet velna atama voiza somni te meu penalty area chunga action aneya penalty area pona voisom ko pathum te meu action nei bokin kumin World Cup a hian penalty area chung le pona chet velna team tan gameplay ya tangkai taka khosak nei tam berpol ania chuting lama chun action nei tam panga na ani phak chuti khop chuan goalkeeping pia lama po atangkaya a goalkeeping statistic a thatel boxia aphu angein goalkeeper chathaber choimoina hi adongta ani fair play award ero Netherlands in andonga achanchu Dutch team khan an khel china khelmuala in pum khanna tha nein Anton Clark takin an khosa an discipline atha red card an choimi lawa yellow card po pathum chawan choi knockout round lu jinga discipline nei thaberan niya infiam mi ni na ziale nun phung tu rangai lantir thabera ngai an ni awangin hei hi fair play award an don chanani fair play award dong tur an thlandan a criteria chuan disciplinary points antia red card le yellow card choi tlem ten chance an nei tha hei baka hian general assessment criteria antia in khellaya hun khoral lui konga te aggressive player in thunun theina angchi te loss of the game mil taka game khel konga te match official le khingpui te teammate te chunga ngei po annung changte uluk taka en ni in hei baka hian match kentel in chibai angchi te player na tuar anchi dan te coaching staff lamin team an thunun dan chin te team tran tu an supporter te nung chang thlengin an en veka heng zong kaltlang hia Netherlands hi he choimoina dong tura phu bera ngain an don tirta ani tichuan heti zong hian soile ta ila ramsomli pariat in elte hian matchan khelbel khom hi zapali aniye kanti kha heta tanga gol lut zathi zathum pariat aniya match tin gol ni point pakwa paruk zel lut angani gol lut hi atam thokhat stadium a entu mi pui hi achaw rualin match tin mi singruk sanga zali somkwa ang aniya World Cup nei chunga stadium a entu te hi an vain bel khomin mi makta duai ruk nuai riat singkhat zakwa somruk paruk antlingani World Cup omto zonga ala reiber tum ani boka ni samthum pakwa an khel heti anga rei hi tunmain World Cup an khel ngai lo shima kumina hian an khel reina chanchu ramin el an tamtak wangani ramtel somparuk loya apuna wang hian in elna nei chung hi a rei pha lo theilo hat-trick siam player pali an omti te po hi hriatel ve hrim a thabok ome Lionel Messi an Algeria laka hat-trick siamin a hnuwa Canada forward Jonathan David an Qatar laka hat-trick siam velea tichuan Ousmane Dembele an Norway laka siam vele bokin
Bukayo Saka an France laka asiam boka anni pali hi kumin World Cup a hat-trick siam tu te anni hei baka hian ramsomli pariat te hi an result azirin league table angin rem annia knockout round na an match khel te kha league match anga ngain goal khung goal chhuat ti zongzong chakle tlomang te po an chut veka table pakhata an rem khom achan chu pakhat na pahni na pathum na ti zongzong somli pariat na thlenga rem vek an du wang rammal anga che tha le che chia te an hriat chian du wang ani heta hian tuna kan hmu hi a result chu anita a hei hi kumin World Cup ram somli pariat in elte table chu anita ani an match khel zat hi chu ain ang vek theilawa achan chu an thlen san da na zir ania semi final lut ram te hi chuan match riat an khela quarter final a tla ram te hian match ruk theu khelin run of 16 atanga tla ram te khan match nga theu an khela chu tiang chuan an tlak na a hniam pau le an match khel kha atlem ve zelani ti chuan table anga remin point musang ber chu Spain an nia point somni pahni an neya Argentina in totin point somni pakhat an neya pathumna England in point som pakwa nein palina France in point som pariat an neyani kumin World Cup a hian Norway hi ram che thaber ta jinga antela a che tha zual pangana anni phak parukna hi Belgium ni in pasarina Morocco an nia Morocco le Switzerland hi an che thatdan ain angchia match ruk ve khelin voithum ve an chaka voini ve donein voi khat ve an tloma goal som ve an khunga goal ruk ve an chhuale zela chuwangin goal difference po +4 ve nein point som pakhat ve an neya discipline lamti lawa chuan kong engkima anni team pahni hi anin tluk chi ani ti chuan ache thazwal pakwana hi Mexico anniya somna hi Colombia ni in Brazil hi ache thazwal som pakhatna ani phak troka besei an phak lozia achiang mai ome ramlang sarzuala Portugal hi ache thazwal som pathumna ani phak troka anni po hian match nga an khela tangin point ria chau hlo chuak ang ni in match nga atangin point som panga a hlo chua theya mase Portugal hi chuan point ria chau an hlo chuak ramlang sarzuala Netherlands hi che thadlama som pasarina ani phak troka Germany hi som pariatna lanita deuin Croatia po Luka Modric atar zual ve ta boka an che thata lo khop maya a che tha zual somni na ani phak troka ni ramin el somli pariate hi an vai chuan lam chuak ta vek lo maila tuna te bulakan mu hi an che thatdan in dot ania a che chejual te hi soikai le lokang kumin World Cup a hian point lo chuak me lo hi ram paruk an oma kan soito kha Panama Jordan Heti Uzbekistan Tunisia le Iraq te an nia an zinga hian Iraq hi la che cheberin goal difference minus som pakhat an neya hei wang hian kumin World Cup ram somli pariat in elna hian rammal anga che cheber niam ber chu Iraq hi an nia Iraq ti lawa chuan Tunisia hi che cheber an ni engpo ni sela kumin World Cup a hian sum engzak nge ram tel te hian an don hlom ti hi soivele ta ila champion team Spain khan dollar makta doi somnga andonga chu India poisa chuan cheng vaibel chhezali somriat pahni point pathum atlinga pahni na Argentina hian dollar makta doi somthum pathum dongin India poisa chuan cheng vaibel chhezathum som pariat point pathum atlinga ni pathumna England khan dollar makta doi somni pakwa dongin chu India poisa in cheng vaibel chhezanhi somsari pakwa point pakwa atlinga palina France in dollar makta doi somni pasari dong thungin India poisa a cheng vaibel chhezanhi somruk point panga ani ti chuan quarter final in Thleng quarter final paltlang zo talo quarter final atanga tla rampali te khan dollar makta doi som pakwa theu andonga chu India poisa in cheng vaibel chheza somriat pathum point pathum ti na ani ansum don zongjong hi bel khomin dollar makta doi somsari paruk ania quarter final atanga tla rampali te sum don bel khom hi cheng vaibel chheza sari somthum pathum point pathum atlingani ti chuan round of 16 ramsom paruk chau andam to nuwa ram pariat lata te round of 16 paltlang lo ram pariat te khan dollar makta doi som panga thewan donga India poisa a cheng vaibel chheza somli pali point pariat ni in avain andon bel khom hi dollar makta doi za som ni India poisa a cheng vaibel chhesang khat za som nga panga vel ti na ani ti chuan hemi hnuai le round of 32 in pet kai si ma se ram sang zo khleng zo talo round of 32 atanga tla ram som paruk te khan dollar makta doi som pakhat theu andonga chu India poisa chuan cheng vaibel chhesom point panga atlingani avain andon bel khom hi dollar makta doi za somsari paruk ania India poisa in cheng vaibel chheza somruk pakwa point pakwa vel ti na ani ti chuan group stage paltlang ve talo ram som paruk te khan
ram tinin dollar makta doi som theu an donga India poisa chuan he thu bo sei lai hian cheng vai bel se som kwa paruk point pali vel ti na niya avaya an don bel khom hi dollar makta doi za som ruk ni in India poisa a cheng vai bel se sang khat zanga somli pakhat bor vel ti na ani ti chuan avain India poisa phei chuan cheng vai bel se sanga zathum som sari panga chuang an sema hei hi price money ringotani atam turu to te reng nen hian an sen sodang nen phei chuan an sum sen hi amaka tam atlinga report then khata chuan kumin FIFA World Cup atana budget anda hi dollar billion thum point pariat velania India poisa chuan cheng vai bel chesing thum sang ruk zaruk pathum point panga pahni atling Mizoram annual budget hi cheng vai bel chesing khat sang sari chuang or ania Mizoram annual budget let aya tam alani ti na ni chu hei hi FIFA ina budget asiamani hemi pialama hian in elna thleng tu tena anmania asana budget an nei World Cup atana anin buat sai na sang budget anda ala omboka chungte phei chu atam toru le zual kumsang ni sompariat Russia FIFA World Cup khela khan Russia khan dollar billion sompalit chuang budget a anda a kumina po dollar billion sompathum point pakwa vel USA hian budget a anda ni in tarlan ani Mexico hian dollar billion ni vel budget a da bokin Canada hian dollar billion khat chuang hret anda bok ni in tarlan a oma belkhom ta ila kumin World Cup a hian in elna thleng tu ram pathum te hian budget an siam hi avain dollar billion som pasari bor vel dayani chu India poisa phei chuan cheng vai bel chen nuai sang khat zaruk somthum pasari chuang ani hem maya ngai tua chian pau le FIFA World Cup hi thlen achak om riau maya thleng ve teang tingot chi ani lo ti hi mipa ngai chuan kan ngai tua thiam mai ome chu in elna Ropui lutuk chu kumina hian an khel zawh ve le ta ania are tarui mai FIFA World Cup an khel le meu chu kumsang ni somthum ani dai to dona damrei nga thil ani ve le ta ole khate chin khatun tuma kan topic kan soi zawh theina chu ni ve le phot ro se